بله تماشاوان نحیجا اگر باشبونا پیوندیان دناوینا یکیتیا اروپا و ترکیه ده hakan güzel soyuyla koliner upspori siyasi Diyarbakır meyvani mine Slav bote kekeye hakan kek hakan yani nuha gaba kumrovle veni na bena Ankara u Brüksel'de tamaşa dike ne veni ki gelek baş diyardı be yani peyvendiyen na bena Ankara u Brüksel'de gelek aluzi navvan de hene tiba vert ke demek ki Kurde ev peyvendi berbe başiye ve biçin بله زور سپاس که جماع سلاو و ریس بو و همیان دست به که از جشن قربان الهمی مسلمان پیروز کم دست به که او مجاره کتا آخفتنه که کر گرینگ راستی او مجار نابرا ترکیه و یکیتیا اوروپای دمه که دریج ده پیواجوی بردوام دکه لی بس هنک پرسگریک و هنک مشکله تولیه بونه چاره سریا ویجی بچک زحمته بس دوی پیواجو تکیلی و یکی تکیلیا ترکیه و یکیتیا اوروپای دا هری رولا گرینگ مزن لسر مری آلمانیا کتیه ولات آلمانیا دولت آلمانیا دنابرا ترکیه و یکیتیا اوروپای دا پرسکریک و مشکله و چاره سرکارینا پروگرسه که هفسنگی گرتیه و ترکیه جی جده 2014 وردا 15-16 وردا ام بنیرن نابرا ترکیه و یکیتیا اوروپای دا پیواجیا وی سس بیه پروگرسا وی سس بیه بس نابرا شعر روسیا و اوکراین دا گرینگینا ترکیه سر استراتژی بو یکیتیا اوروپای زیده بیه ایجال گوا کو امنوی هولی بنیرن Türkiye her davi endamı NATO'ya. Jber ku endamı NATO'ya perskere ku müşkile de navbera Türkiye yekitiya Avrupa'da bi taybeti bu Almanya zahmete. Çünkü jbilin endamı NATO'yu Türkiye ve Almanya'da tekilli ve pevajoya ki taybet eş diroki hatta ana. Hemi gava Almanya وقت که احتیاج وی به کاربند قالیفیه هبه اوی طالب وی دولت ترکیه تنبجی ام دکارن د پاشاروجا خدا جی بنیرن آلمانیا احتیاجی وی کاربند کالیفیکاسیون هبونه ترکیه ولاتی وچنل ویش کار کرنه بس ولاتی ترکیه چوندنا و داری د آبوریا و د برهما کاربندیا آلمانیا جیه کی فرگرتیه جبروی نابرا ترکیه و آلمانیا هم به سیاسی هم به استراتژیک و هم جی بر آبوری هفسنگی کی مزن هیا بله هنک پرسکریگی نابرا ترکیه و یکیتیا اوروپا ده هنه پرسکریگا وانا یکم جی پرسکریگا کرد نوا ترکیه دانه جبروی هاوی و جبر هنک پرسکریگی دن نابرا ترکیه و یکیتیا اوروپا پیواجیاوی کتیا آستانگی کی تنگی کی زحمت امکارم بیشن که حکم پشتی حکومتا نو یا ترکیه حاتی را گهاندن حکومتا نو یا ترکیه الگورا باهوریات دکاری هن پینگاوان ایکو یکیتیا اوروپاش ترکیه دخوازه بتایبتی جی ده روشا دادوریه ده روشا معافی مروف ده روشا پنابران ده یعنی هن پینگاوان باویجی کو پیوندین در آنها یکیتیا اروپا و ترکیه ده بکن ریک آسایتر تجاوز بینه. بله برزکک جمال نها پرسکریگا کدونا و ترکیه ده هاب دادگاهی هاب اولوی هاب مافی میروه آزادی جبرویا تک اروپا یکیتیا اروپا تکلیه خویا ترکیه کم کریه کرد کریه ایجا حکمتانی که هاد رونی کرپشه هلبجاتن 14 و گلانه و 28 گلانه حکومت ها رونی کرپشه انتخاباته امبر خودنیرن به طیبتی وزیر آبوری محمد شمشک د نوا یکیتی اروپای د نوا بازرگان اروپای دا ته حسکرن او ته برچاف ورته کارن به شیروه کی اف هاتنا محمد شمشک پرسکریگا نوبرا یکیتی اروپا و ترکیه دا احتمال هیا چاره سریب که بس نه دمکی کرتا
ew jî demekî dirêj bigire. Ji ber ku pirsgirêgê Tirkiye û pirsgirêgê navberê Tirkiye û pirsgirêgê navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê pêvajiyekî dirêj dixwaze. Lazim e Tirkiye biryarê ser dadgeha xwe bêguherîn. Ser mafê beşer e mafê mirova hinek azadî zêde bike. Kes li ser biryara ser fikrê xwe nabe bêbin çavkirin. Ev pirsgirêgekî mezin e ji bo dewletekî ku navbera wî Yekîtiya Ewropayê da. İhtimala ku ev me behs kir demekî nizda demekî Kurta kim ihtimal heye bêcî? Belkî demekî dirêj da ev bernameç bê guhertin bi taybetî jî bandora şerê Rusya Ukraynayê heger Rusya serkeftin bikeve eger Rusya serkeftin bikeve ev 2 sala nêzîkî sal û nîv 2 sala Tirkiye tekiliya xwe Rusya qewî kiriye zêde kiriye heger Rusya serkeftin bike belkî Tirkiye pêvajiya xwe ya Rusya berdewam bike wextê ku pêvajiya xwe Rusya berdewam bike wê gavê biryarê dadgehî mafê beşer ê biçek kêm be heger Tirkiye dixwaze aboriya xwe pêşxe dixwaze dewleta xwe zengîn bike xelkê xwe zengîn bike destpêkê lazim e navbera xwe Yekîtiya Ewropayê xweş bike. Kekê Hakan Duzanî mesela Yekîtiya Ewropayê gelek welatên ku daxwaza endamîtiyê ji Yekîtiya Ewropayê kirine di navbêhna çend salan de bûne endamê Yekîtiya Ewropayê. Herî dawî Kroatiyê tu dizanî di demekî Kurd de ya ku bû endamê Yekîtiya Ewropayê. Niha gava ku mirov li proseya Tirkiye ya endambûna Yekîtiya Ewropa temaşe dike ji saliya 1960 ve heta niha berdewam dike. Yani yek mijarê ku Yekîtiya Ewropayê derdixe pêş ew e ku mesela kriterên Kopenhagê ku Yekîtiya Ewropayê bi hevû dûre bi hevahengî bi yekdengî ku pêkanîn hebû formûlekirin hebû welatên ku dibine endam va kriterên Yekîtiya Ewropayê qebûl dikin. Lê Tirkiye wa krîtera qebûl nake dibêje pêwendiyê min bi Yekîtiya Ewropa re di vê krîterê Ankara'yê bênedanî. Yani tu bawer dike ku Yekîtiya Ewropayê bi wan hemû welatan dev ji krîterên xweber de û li pey krîterên Tirkiye birêve biçe. Yani mantıqekî siyasî têde heye. Belê kek Cemal niha wek te jî got krîterya ku pê behskirin dibêjin krîterya Ankara'yê pir ihtimalekî gelek zayıf e ku Yekîtiya Ewropayê xwe pêva girêde. Yekîtiya Ewropayê niha krîtera Kopenhagê xwe girê daye û endamê wî jî ser wî xwe damezrandine bernamecê xwe pêşkeş kirine. Îja pirsgirêkekî di nava Tirkiye de heye em bibêjin Tirkiye ku Yekîtiya tekiliya xwe Yekîtiya Ewropayê xurt bike herî mezin lazim e krîterê Kopenhagê qabûl bike. Wextê ku krîterê Kopenhagê bê qabûl kirin hinek biryarê ser dadgehî biryarê ser mafê beşer û biryarê ser ewlewî Tirkiye bi serê xwe nikare bîne bijî. Gele li ser krîtera Kopenhagê bîne. Îja heger avan dewletê ku tekiliya wan û endametiya wan ser Yekîtiya Ewropayê hebe ka çawa ser krîtera Kopenhagê berdin û xberê xwe din krîtera Ankara'yê. Ev divir da mantıqekî siyasî tune. Belê. Lazim e dewlet yan jî bi taybetî hikûmet biryarekî cidîd û biryarekî mezin li ser tekiliya xwe Yekîtiya Ewropayê bide. Bes çawa dikin hikûmetê ku tê nêserî bo berjewendiya hikûmeta bo berjewendiya hikûmetê ku berdewam bike hemî gava tekiliya xwe Ewropayê xweş dikin paşê xira dikin paşê xweş dikin. Bes axeftina siyasî kar nameşe. Axeftina akademî, axeftina mantıqê siyasî kar dimeşe. Belê. Spasiyat etkem Kekê Hakan Güzelsoy lê kolîner sporê siyasî ji Diyarbekirê gel min bûyî cejna te jê pîroz be.